Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka samla Quincy Dora Singli ke belapas paha dak bayorung hak kedan ke pra ke top 20 Jungle Resort Secondary School Living Certificate belapan bena dak Meghalaya Board of School Education hak santri uyayong arajar posan kelai thu bag jukre kot harusan genta janmien but like genta minstep hak jimpun kre ek examen but ongru bakam julai tuition ku belong lem kwe par ki parakna Ka samla Quincy Dora Singli ke badai ke khon kin thei jo kong Merrily Donna Singli bat ke puli ha Sacred Heart Girls Higher Secondary School Shillong ke shlam puli ke badan ha ka shnong maulai ke dei ke belayo highest mark ha ke subject mathematics Teng jong kedai Quincy Dora Singli but nga pas na Sacred Heart Girls Higher Secondary School nga sa ha maulai mendaki macam masuk men e bangayo I think ke position ta ha ini ke exam tahun senam but I nuan kong day bla dia dah ngam mentau senam berosi senam la ain kejung ya but iki nang kai ke kai yang ada dua ka por pengarang ada dia ni nursery tak hidup minta bulan kai na ko custom email pa ba ain si nga bang dia bang ke exam tahun senam but iki sister principal ka subject ko ya pun mak saya kedeka maths ka budai 100 maka science lagi ya ka science ko maths nga prepare hi nga kami share kan kono subject ru ta skap hai ki jing patai jong ki nang ka school but tang jing gunai nga she pai ra bu men jong da lawan school nga she chong kai shwa hadian nga sa ka tu san kan tai da wan school hadian ba mis tabu lagi tai ka kan tai da nga 11 12 shwa hadian sa electrical engineering kung kami jeng ite ngadap na kajeng sokman bag na anu ng kong ayo play mo na mari ini di baritu te ngadon sangut ikon te kita di anu bila tre di basa Arab ini ya kamar saya sudah turun sembilan baat mau taruh di nak kai mas wala di isi lagi usai penerap lang ini kan aki por ba imsu to untuk bayar Arab maskul tengah te ikon nam cubu tuition torok sangut we la lagi di isi we la lagi kita kira tre te we dang pule tingkung ini long tang na kajeng kai na school kajeng na hayen nong ai ka por ka babyang te I ba in ka ka sla ka hayen kan anu e oble hin kong te te kila ki ba na jrang ni ni ba te jing arab anu e nong kai ke kita ka foundation ju inga sa to de na do badang ret ki byang ma ki na ka ja ka sla hatel kan na do dang ret yo jing kai ka babyang ha ba fa ki subject ang ni ti kai na do ka ko ti borom lang ti byang lo na sedang takadang ni stonak ki ko ki la na ni ka